Ko te wiki tēnei o te reo o ngā kuki airani. Nā ko nā no hoki I pōi atua e ngā kaumātua me ngā hapori kuki airani o konei ki te papa I o ea, ki te waiata, ki te kanikani me te hāpai ake I ngā tikanga tuku iho. Heoi, ko te matua o tā rātou hui, ko te reo me tōna anamata. Aneira a Regan Paranihi. E kongange ai rātou I tō rātou ahurea, e kore ai e piroku tō rātou reo. Keeping the leo alive is not forgetting where we come from. He taonga I tata mahura I e tehi o nei pāheke I tō rātou unga mai ki Aotearoa. Here in New Zealand, that I get to be heard. Came from the Cook Islands silent. Cook Island leo not allowed even to speak in the school, even in workplaces. That's heartbreak, you know, for me personally. I nāia nei e hanga ana te titiro ki te pai tawhiti, me te moemoea kia whakatu he kura kuki airani. That's another ploy that we're going to take, and that is to encourage our young mothers to get out there, get their diplomas, so they can go out and and teach our children and that. But I think to get there, we need to establish some kind of curriculum. Mō nāia nei he tōpū I te ina mata me te ona mata e pai ai te ana mata. It shows that there are people here that appreciate what they're doing, and it also gives them more pride and acknowledgement of their culture and why it's significant for them. Me te aha he tauāwhita tēnei ruruhi mā ngā whakareanga. Please go back home. Get in the face of your parents. Find out your whakapapa. Find out your akapapaanga. We embrace the past, we celebrate the present. The future, we're not in control of that. We're not in control. But to see our children, that's our future. Ko te pai tawhiti whaia kia tata. Ko te pai tata whakamaua kia tina. Regan Paranihi te karere.